and this wall is delivery room. In this moment, I have operation, cesarean-seizure. We had lucky. Dobro, dobro. Imamo otvoren kuću, nema veze. Jer sada ankete manje više ne prevode. Šta je?
Je li zima? Jaka je? I gladna sam, nema mjesta. Teče mi voda i gas. Poginete. Jel ima doktor, jel vam dođe doktor? Nema. Nema ni doktora, nema ni lijekova, nema ništa. Ja sam pobjegla iz bolnice kasnije. Nije, ovo se dobijete. Baby, hip. Je srce mi bude kad to... Sada ću vrati, nema šta. Što će ovo nešto? Manje jedinac još. Ja ne znam šta ću, ja se ni nadam da je to.
Savković, Halilović i ovaj Čaušević, sve. Ja.